Mbahaye ikaze mwese abakurikirana ni TV, uyu ni mwanya mwiza mukunda w'amakuru agezweho muri ako kanya. Inkuru iri gucicikana hirya no hino n'urubanza rwa Ishimwe Dieudonné bateguraga Miss Rwanda ruzabera mu muhezo. Nk'uko ibinyamakuru byinshi byagiye byandika ndetse na henshi mu mbuga nkoranyambaga bagiye babitangaza, umucamanza w'urukiko rw'ibanze rwa Kagarama i Kigali yatangaje ko urubanza kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ruregwamo Dieudonné Ishimwe bateguraga Miss Rwanda rushyizwe mu muhezo w'itangazamakuru na rubanda. Iburanisha rijya gutangira, abanyamakuru babujijwe gufata amajwi n'amashusho, ubwo abacamanza, abanyamakuru n'ababuranyi bari bamaze gufata imyanya yabo mu rukiko. Mu gitondo cyo ku gatanu, umushinjacyaha yasabye ijambo. Yavuze ko yifuza ko urubanza rubera mu muhezo ku mpamvu mbonezabupfura n'impamvu z'umutekano w'abaregwa n'abatangabuhamya. Dieudonné Ishimwe aregwa ibyaha bikurikira: gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba undi ishimishamubiri rishingiye ku gitsina, guhoza ku nkeke undi bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Ishimwe Dieudonné nawe yahise asaba ijambo maze abwira urukiko ibikurikira. Yabwiye urukiko ko yifuza ko urubanza rubera mu ruhame, ko habayeho kwifuza ko rubera mu muhezo ariho akabaye abisaba, ati kuko ari njyewe uregwa. Yongeyeho ko ikirego cye cyavuzwe cyane mu bitangazamakuru no mu rubanda, ati birakwiye ko abacyumvise bakurikirana bakamenya uko cyarangiye. Mu buryo bwatunguye abari mu cyumba cy'urukiko ako kanya, umucamanza adafashe umwanya wo kwiga bisabwa n'impande zombi nk'uko bikunze kugenda mu manza, yahise atangaza ko urubanza rushyizwe mu muhezo. Yavuze ko impamvu z'ubushinjacyaha zifite ishingiro, maze abatari ababuranyi bose n'abanyamakuru bategekwa gusohoka mu cyumba cy'iburanisha banirukanwa ku rukiko. Ishimwe uzwi cyane nka Prince Kid kugeza ubu yari ataramera cyangwa ngo ahakane ibyo aregwa. Iki cya nyuma nicyo cyitezwe cyane muri rubanda. Kurushyira mu muhezo bizagabanya amakuru ava mu rukiko n'ibivugwaho na rubanda kuri iki kirego kimaze gufungirwamo na Elisa Iradukunda wabaye Miss Rwanda 2017. Irushanwa ubu ryabaye rihagaritswe na Minisiteri y'Umuco. Kampani ya Prince Kid yariteguraga nayo yambuwe ubwo burenganzira. Murakoze, mukomeza kurikirana andi makuru uko aragenda kurikirana kuri Nani TV. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.